Dobro more, dragi pomorci. U ovoj ćemo emisiji govoriti o zlostavljanju i uznemiravanju pomoraca na brodovima. Uznemiravanje je nepoželjno, neprimjereno, namjerno ili nenamjerno ponašanje koje izaziva nelagodu, a zlostavljanje je osvetničko ponašanje, postavljanje nerazumnih zahtjeva licem u lice ili u javnosti. Hello, sweetheart. What have you got on offer today, then? Oh, I'll go for something a bit hotter, I think. We all regularly get it when he starts out. I think nothing of it, really. Just a bit of fun. Everybody does it. It's a bit of a laugh. We've all been through it. It's a sort of initiation. Girls on board. It's all right. Can't take a joke. The safe and efficient operation of any ship relies on many factors, but above all, it depends on teamwork. Good teamwork depends on a clear definition of responsibilities, every member of the crew being treated with respect. There are, however, two problems that can severely affect the morale of a crew and destroy its effectiveness. These problems are harassment and bullying. Cleaning. This thing should shine. If this is the best you can do, we're going to have words. Okay? Content. Tako je povodom sve češćeg zlostavljanja i uznemiravanja pomoraca u Opatiji održan skup. Predstavnici brodara, posrednici u zapošljavanju pomoraca te pomorski inspektori okupili su se na poziv Sindikata pomoraca Hrvatske kako bi sudjelovali u borbi protiv uznemiravanja i zlostavljanja pomoraca. Uznemiravanje i zlostavljanje u pomorstvu su problem koji se godinama prati. O njima se provode istraživanja, a on je sve veći, pogotovo sa pojavom novih komunikacijskih alata društvenih mreža. Skup u Opatiji organizirali su ITF i European Community Ship Owners Association te Sindikat pomoraca Hrvatske. Filip Alfonso, politički tajnik ITF-a za pomorski transport, je istaknuo da se radi o svojevrsnom nastavku projekta koji je započet 2004. godine i koji nije polučio veće rezultate iz više razloga. Novi projekti bit će svima na raspolaganju besplatno i moći će se slobodno preuzimati. Uz priručnik već je izrađen i video koji ima titlove na svim jezicima Europske unije, uključujući i hrvatski. So we have some community money which allow us to define a training toolkit in the form of a video, in the form of a workbook and guidelines in order to understand. Predstavnica sam žena, sekcije žena u Sindikatu pomoraca SPH i nastojim predstaviti žene koje se bave pomorstvom i rade isključivo na takvim poslovima, znači vezani su za rad na brodu. I smatram da nam je ključno tržište rada, uvjeti rada, jer to su nam uglavnom glavna područja diskriminacije. Jel? Pa je naša inicijativa na nekakvoj rodnoj ravnopravnosti, gdje bi se omogućilo neko strukovno osposobljavanje i zapošljavanje žena, gdje bi se moglo uskladiti usklađenje profesionalnog života i obiteljskog života, jel? Pa da se zaustavi psihološko i seksualno uznemiravanje i općenito neko nepravedno
ponašanje prema ženama, jel? I told you when you arrived the standards expected on this ship, mine particularly. I never did trust Turkish girls. You'll remake the beds in cabins 1, 9, 17 and 26. I also want a complete change of towels in these cabins, and from now on they will be renewed alternate days, not every third. Okay. Naime, postoji prikrivena diskriminacija, znači podcjenjivanje rada žena i omalovažavanje istih. Jel? Imamo ograničen pristup formalno dogovorenim jednakim pravima. Veoma je korisna radna ravnopravnost, a tiče se naravno i žena i muškaraca, jer samo veća radna ravnopravnost znači i manja podjela i natjecanje među zaposlenima. Znači, s takvom politikom bi se suprotstavilo poslodavcu u smislu podijeli pa vladaj, jel? Dear, what is it? If I didn't have to send money home, I wouldn't work on this ship. Hey, come on now. I don't like to complain, but it's not right. What isn't? The house manager. She doesn't like my work. I know she have high standards, but she persecute me. What? Do you want to talk about it? Not to you, it's not fair. I'm sorry. I didn't mean this to happen. Thank you for fixing the money. Can I help you? I wish to see the staff captain. He's busy right now. Can I ask what it's about? It's a personal matter. If it's personal, then you need to speak to someone in personnel, your house manager. Is that house manager Weber? In your section, yes. I wish to see the staff captain. Kad bi recimo kompanije koristile više ili kad bi bile rodno osviještene, onda bi recimo imali veću učinkovitost, mogli bi dobiti više kvalificiranih žena, ne bi bilo ovakvog zlostavljanja, diskriminiranja, ne bi bilo, kompanija bi bila daleko u boljem položaju, naposljetku imala bi i bolji imidž. Projektom je predviđeno da svaki brodar potpiše izjavu kojom će potvrditi namjeru suzbijanja, uznemiravanja i zlostavljanja na svojim brodovima te omogućiti prijavu svakog takvog slučaja. Procjenjuje se da se prijavljuje samo oko polovice slučajeva uznemiravanja i zlostavljanja pomoraca na brodovima. Videomaterijalima i tiskanim priručnikom želi se pomoći boljem prepoznavanju i razumijevanju zlostavljanja i zastrašivanja, kao i pomoći kompanijama pri donošenju mjera i politike koje će sprječavati negativne pojave. Join us at the bar then. Too good for us, are you? Have you got all the logs? Buying as I go. I've got some I could loan you. Fancy a brew? No thanks, I'm fine. Sure you are. Bridge. Oh, yes, sir, thanks. Okay, Captain, see you in a minute. Right, well, if you're going to make a cup, you might as well make one for QM and me. The old man's coming up. Problem uznemiravanja i zlostavljanja nije jednostavno riješiti. U rješavanje se predviđa uključivanje svih zainteresiranih od obrazovnih institucija do brodara, posrednika te sindikata. Popodne su u sklopu skupa održane i radionice te je prikazan film o zlostavljanju. Politički tajnik ITF-a za pomorski transport Filip Alfonso je zaključio da će snimljeni film sa primjerima uznemiravanja i zlostavljanja na brodu biti značajan alat koji će se besplatno podijeliti svim mogućim kanalima kako bi brodari, sindikati, škole, fakulteti i pomorci bili upoznati sa time što im se može događati na radnom mjestu. Istaknuo je da ako nakon distribucije u srednje škole, na pomorske fakultete, brodarima te vježbenicima prije prvog ukrcaja na brod, uslijedi velik broj prijava takvih ponašanja i da će to značiti da je ispunio cilj. U raspravi su pomorci, a pogotovo članice Sindikata pomoraca Hrvatske koji plove na brodovima za krstarenje, istaknuli da se prijave za mobing u praksi često koriste na neprimjeren način. Neradnik i neznalica poseže za prijavom kako bi se riješio pretpostavljenog koji traži da se odradi posao.
The safe and efficient operation of any ship relies on many factors, but above all, it depends on teamwork. Good teamwork depends on a clear definition of responsibilities, every member of the crew being treated with respect. There are, however, two problems that can severely affect the morale of a crew and destroy its effectiveness. These problems are harassment and bullying. Na kraju je najavljen završni sastanak projekta koji će se 4. prosinca održati u Briselu, a istaknuto je da je opatijska radionica bila vrlo konkretna, jer je ukazala na neke aspekte problema koji na prethodne 2 radionice u Italiji i Finskoj nisu bili spomenuti, dakle kulturološke razlike među članovima posade, zlostavljanje europskih članova na brodovima za krstarenje, posade od strane rukovodećih kadrova iz Azije, drugačije poimanje seksualnog uznemiravanja, nedostatak zakonske regulative. Projekt neće završiti završnom radionicom, već će se stalno evaluirati donijete preporuke. Svaki čovjek ima pravo na slobodu izražavanja i zaštite od bilo kakve vrste zlostavljanja, bilo psihičkog ili fizičkog. Ova radionica i ujedno cijeli projekt dokaz su da nažalost u 21. stoljeću zlostavljanje postoji, unatoč svim slobodama i pravima koje su donijete za boljitak svakog pojedinca. Projekt je ispunio svoj cilj i dokaz je da unatoč postojanju problema ima ljudi koji se trude riješiti ga.